مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق. مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم إخوة المشاهدين في كل مكان بتحية الإسلام الخالدة، التحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبجول به يتي الله تبارك وتعالى en juuli e dow annabajo on muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ɓaawo ɗum ɗo musidɓe julɓe, hiɗen juula torono annabajo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ɓaawo ɗo miɗo hiwro on hiwrago wandanteɗam allahu azza wa jalla no hertinani yimɓe ɓen ko aljanna yoɓe hiwrodir. allah on humpiten wandanedama wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli babin salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqba dar. bimana yimɓe aljanna ɓen allahu tabaraka wa taala newnanayi malaika ɓe natana ɓe kala dambugal immode dambude aljanna ɓinna muɗi yo jang e kisal wonu e dow moɗon onon yo yimɓe aljanna. ko hewrori gon hiwrago ɗon lakara ko julɓe ɓen gonɗiɓe ɓen ko nder aljanna. mi hiwrori yo gonno hiwrago woni yo jang e kisa wonu e dow moɗon nokku kala ko wonɗon. haray noon kadi meɗen yaafini retard on seeɗa ɓay haray no woodi habbetiɓe. ala kuli haali musidɓe julɓe harno wonno tun komi wonno gayntade ko ɗum adduno saabu retard on hande. wa illa tun kañum kadi musidɓe en arti e émission moɗon andaɗo yiɗaɗo woni émission gandal e faamu e oɗo nokki moɗon ma nokku mon walaɗo barki Jama TV. musidɓe hande kañum kadi ɗen mari welo mowolnaɗo woni ko hoɓɓe ɓe andantedema ko wonɓe yanganade ndeɗo qur'anul karim e wonɓe nde jangude janna ɓay hiɗen andi qur'an on a jangata ha inne a acci jangude nde ñande o ñande ko ya jangude kañum kadi rewtoɗa. wonɓe kañum kadi yiɗegol tawtoygol hoore muɗum eɓe annabajo on sallallahu alayhi wa sallam inni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allama. ɓurɗo moƴƴude moɗon kon jangude qur'an janni. idan noon ko ɓen hoɓɓe woni ko jogiɗen ɗo hande. idan musidɓe hoɓɓe ala ɓurɓe teddude ha hewti ɓeɗo, kono noon en ala e jonnude ha en jonneɓe joni goto kala e mabɓe hiwro andinen ko honto iwri konto jangata ko honno ɓawa ɗon kañum kadi musidɓe hiɗe mari yewtere so tawi allahu tabaraka wa taala hoddiri wono wowiri noon yewtere andantedema ko min fadaili sahaba, yoga e ɓuure sahabaɓe ɓen ɓe andantedema allahu tabaraka wa taala hino waɗani ɓe. idan ko ɗum ɗon woni ko yewten seeɗa so tawi allahu on o kori e muɗum kawrital. hiɗen tori nde allahu tabaraka wa taala arkisata en kala wo ko wowleten ɗo yo taw ko saabu makko kanko allahu tabaraka wa taala o danda en e farjireje goopi tawde bani adama ronkata ɗiɗo ɗiɗi ko waɗi ko danda ɗum ɗon ko annabaɓe ɓen. idan cheikh haray meɗen joni ɗon hiwro ɗon musidɓe ɓe inchallah. hamdan lilladi anzala alquran thumma assalatu wassalamu ala man unzila alayhi alfurqan نبينا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باوليتن الله سبحانه وتعالى جولن إدون لارمك محمد بن عبد الله من هورو هورانغ الإسلام هورانغ يمبي الجنة بين كندر الجنة نتوري الله يود إن يمبي الجنة بين ودوادي مدام ويأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هري كونو يو ون من دار جما تي في كو دون هورا هري كو يعني كو سيدو مون جدال جمون ميرا مون أبو راشد عبد الرحمن جلو وني كو أي دو هندي أو إميسيون باركينارو دو نغار دو منن كدي يعني largol kanum kasi wawa remude ro seeda to Allah subhanahu wa ta'ala soñogol ka aljannaji
haray on weltanama ɗon hiwra moƴƴa wa assalamu aleykum ayda wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Abdourahmane Abou Rachid haray ko toli moɗon ko Jama TV ɗo on iwi ko moɗon on ari ko moɗon idan cheikhana onon kadi hatta hiwruɗon jama. Hayyakumullah. Ayna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. حمدا لبارئ الأنام ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب ثم أما بعد مسيب جلبة الدباء بدن هيرانغو الإسلام هيرو كدي بكرمكو بميرن كدي تولي بدو e kala mo tawata hino sivude Jama TV kadi hiro fof mi gindan ko Mouhammad Tayyib woni ko mi wiyete miɗo janga e duɗal wiyetengal Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu miɗo hoɗi noon nokku ka wiyete Sicap Liberté on ɗo e Markaz mo tawata ko mawɓe amen kadi woni jannude ton no elta ton talibaɓe ara inchallah ko talibajo moɗon dal woni ko ari ɗo fi en wallidir inchallah. Aywa barakallahu fikum en tori Allah subhanahu wa ta'ala hawrni e tawfiq. Amin. Idan wa fikum barakallah. Cheikh Mouhammad Tayyib haray ko toli moɗon wono inde nden woniri noon laaɓude e nam idan noon musidɓe en hewtinayi Cheikh Abdourahmane ɓe jolna ko ɓe neldori Jama TV ko ɓe neldori yiɗuɓe émission gandal e faamu باودون كان كدي جونتن جوني شيخ محمد طيب ان شاء الله. اي نعم شيخ. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الحياة الدنيا لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الحياة الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا
من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. مع هذه القراءة الطيبة الممتعة التي تلين القلوب. نعم مسيب جلبي شيخ عبد الرحمن هندك ينكدي أريدو جلبنا نقول جما تي في جلبنا يدوب جما تي في يدوب إميشون غندل فامو نني قرآن نجنجه إي والله تتعلون دوكو بولا فوتاي. نعم شيخ أنجرنا مبوي أولتنا مندونا ما يالله مبيدو غندنغال. إذن أيوة نبي لنجونو دا شيخ محمد طيبو كم بكاين كالبي إتا نل داركو بي نل دوري أنكم. حياكم الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق عما يشركون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريدون وحين تسرحون. وتحملون إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير إنما سبحان الله كأن الشيخ ما زال على قيد الحياة أو هناك إنه وننو شيخ عبد الله المطرود إنه هيجوني بوري نني جانغان ناندان تيدما شيخ محمد عبد الطيب هنو شيخ محمد طيب بكو نيلدي اندو إذن شيخ يلا وم بيدو ويلو غول دانني او بيدا غاندان او تابينتيناوم دون دو فو مسيبه جولبه
ko welo welo mo andantedema Jama TV ino addano bimbi kikiɗe e kala juma awa haray ko ɗum ɗo woni welo welo émission moɗon on gandal e faamu idan no musidɓe iɗen soggude seeɗa ko yowiti e ɓural ɓeɗo sahabaɓe wono andantedam en hunike noon nane woni hiɗen yewtude ko wiyete fadailu sahaba ɓural ɓeɗo sahabaɓe ɓe andantedam Allahu tabaraka wa ta'ala suuɓiɓe kañum kadi yoɓe wondu e Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam sahabaɓe ɓe andantedama hakke man ko fi maɓɓe mawni Allah humpiti ɗum annabi Musa awde Muhammad aroye sakkitiɗo annabajo on o heɓoye wondiɓe ɓen fiiɓen koniɓe way mi sifonoma fi maɓɓe ɓawo ɗon kañum kadi feƴƴi waktu ta juutoɗo hewti kañum kadi annabi Isa ɓay hewti Allahu tabaraka wa taala inni Isa ɗo yayi hawde dow habbo mi humpitama kañum kadi annabajo hikkowo ma on Muhammad on o heɓoye wondiɓe sahabaɓe misal maɓɓe ko ni way ɓen ko ni way Allah o inni kadhalika mathaluhum fi tawrat wa mathaluhum fil injil Allah on yewti fi maɓɓe ko deftere tawrata no humpita ɗon annabi Musa ɓawo ɗon kadi humpita annabi Isa ko honno ɓeɗo wayi hey musidɗo ɓural ɓe yoni nde neɗɗo ɗon andi si ɓe inni yo neɗɗo seedito si goɗɗo seeditike hoore mum ɓenne ko ɗum ɓuri mawde seede yoni an wiya min ko ni mi wayi ɓe gandi Allah o inni balil insanu ala nafsihi basira kala neɗɗo no andi hoore muɗum idan noon so tawi Allahu azza wa jalla kañum kanko tigi woni ko seeditani ɓeɗo Allah on inni ene landiɓe ko hombo ɓuri mawnude seede ko seedoto ha hewti Allahu tabaraka wa taala ɓe innede ko Allah on inni qul ayu shay'in akbaru shahadatan qulillah ene landiɓe ko hon ɗum ɓuri mawnude e seede ko seedete ko humpituɓe innaɓe ko Allahu tabaraka wa taala ɓuri mawnude seedeji ko andanteɗe mo hino seede ko idan no so tawi Allahu tabaraka wa taala kanko tigi o seedike fiiɓeɗo o manti fiiɓeɗo o humpiti en fiiɓeɗo ko honno ɓe wayi bal Allah on fuɗɗori tawo ɓe ko adamɓe ko aranɓe taw woni iɓe annabi Musa o yewti fi maɓɓe annabi Isa o yewti fi maɓɓe ɓe ko ɓeɗo woni ko aya Qur'an on humpiten fi muɗum kono kañum kadi noon wala garwa hawnaki de no wawi wonde kañum kadi hedditiɓe ɓen kañum kadi no anduno fiɓe wono ɓe andirno noon Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam idan ko wona noon kañum kadi annabaɓe hewɓe hino marno ko wallitoɓe hino marno ko sembinaɓe wallitoɓe e da'wa on so daari annabi Isa kañum kadi no arkisano wallowoɓe ɓe andantedema ko kamɓe wonnoɓe wallitade e da'wa on ha Allahu tabaraka wa taala humpiten annabi Isa nde nodduno ballal qala man ansari ila Allah annabi Isa inni ene ko hombo wallatanmi men yottina da'wa on ko faade ko Allah on tumasi qala alhawariyuna nahnu ansarullah ɓen ɗon ɓe inni menen awa hino men ɗo men towni juuɗe woɓɓe towni ko menen ɓe inni awa are wallinde den da'wa on yaara yeeso annabi Isa kamɓe koɓe jogino ko alhawariyun ɓawo ɗon kañum kadi hikki ɗon annabajo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khatamun nabiyyin wa imamal mursalin maɗum wa imamul mursalin ɓe ɓandanteɗoma ko kamɓe wonno ardiɓe gonɗiɓe ɓen nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam Allahu tabaraka wa ta'ala suɓaniɓe se daari hadis go annabajo ɓe maki o Allah o waɗilan ɓurɗo moƴƴude annabaɓe o waɗilan timmode nden o suɓanilan yimɓe ɓurɓe moƴƴude kañum kadi e yimɓe ɓen subhanallah ko ɓen woni homɓe ko ɓen woni sahabaɓe Allahu tabaraka wa taala ɓen noon ɓe andanteɗema hay e goto wawata fotugol e maɓɓe hay e goto wawata etagol acca ɓe ko ɓe woni ɓe andanteɗema ɓe wiyeteɓe chiato rafida heno yenna heno sabbota heno heefiɗina hiɓe ƴetta ayeje jippiɗe nokkile goo wallina ɗum e yumma men Aisha wallina ɗum e yumma e Aboubakiri wallina ɗum e sahabaɓe ɓe andanteɗema
ɓe allahu tabaraka wa taala seedani allahu on inni wondaneɗama ɓeeɗo ɓe andanteɗam e woldi e annabajo on woni walladina amanu wa jahadu ɓe andanteɗamo dey amanu ɓe gonɗini ɓawo nde ɓe gonɗini wa hajaru ɓe feeri haɗa lan sikkude ko appel on ko ga ari kono ɗon on haare appel ji ɗin udditaka tawa ida musidɓe julɓe ko wonnon kenkeɗe allah on seedaniɓe allah ini walladina amanu no ɓe gonɗinɓe wa hajaru ɓe feeri ɓe iwi makkatul mukarram ɓe yehi madinatul munawwara woɓɓe ɓen iwi ɗon yaari habasa ɗum ɗo fof ko yamirore annabajo on tawi kamɓe hiɓe wodde ko allahu tabaraka wa taala yamiri annabajo on ɗen andi annabajo sallallahu alayhi wa sallam ma kan noon innama al a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi idan ɗum ɗo holli ko annabajo sallallahu alayhi wa sallam humpiten kon allah wonno yamirnoɓe yoɓe feeru kono noon ko wondugol e anniye feerira sabi allahu tabaraka wa taala hara wona ferigo saabu yeeyoygol ma ɗum ferogo saabu sonnajo mo faalajo mbuden walla mo jombi on no jokki julɓe ɓen lala wallahi ɗus allah o manti ɓe ɗo inni walladina amanu ndaaru ko sifa mawnuɗo taw mo allahu tabaraka wa taala noddirɓe on inni walladina amanu ɓen gonɗinɓe ɓe andi woɓɓe go arɗo toon nodditi min gonɗini allah ini on gonɗinali taw ɓeɗo le ko allah won tigi inni ɓe walladina amanu ɓe gonɗinɓe allah inni qalatil a'rabu amanna yimɓe fulasoɓe ɓe inni minen min gonɗini allahu azza wa jalla inni ɓe ya muhammad humpitiɓe qul lam tu'minu innuɓe on gonɗinali taw walamma yadkhulul iman fi qulubikum gonɗinal natal taw hay ko ɓernde mon ɓe humpa awa joni komin honɗum allah inni ɓe walakin qulu aslamna inne tum min jebbili ke wato manto hoore mo min gonɗini amanna ko waɗi heɓugol gonɗinal weeɓa fi ko ɗum allah o nodduno ɓe o inni ya ayyuhalladhina amanu aminu ko onon yo ɓe gonɗinɓe gonɗine karama ko ɓe inna wo ko fewnu allah o inni ya ayyuhalladhina amanu ko onon yo gonɗinɓe ɓeɗo ko gonɗinɓe allah on kay inne ɓe kadi aminu ayi uthbutu alal iman tabite e hoore gonɗinal ngal won oyo sahabajo arno landi nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam qul li qawlan fi l islam la as'aluhu ahadun gayraka nelaɗo maka nelan konngol goto sallallahu alayhi wa sallama ko nder islam konngol ngol andanteɗoma min landota ko hay e goto si wona onon nelaɗo maki qul amantu billahi thumma istaqim wowlu mi gonɗini allahu tabaraka wa taala ɓawo nde wowluɗa gonɗini tabita e gonɗinal mangal wona oya sahabajo mandanteɗamo no nangano en yiɗa riwde wonno qissa fiyen andu tun tabital ɓe kono ɓay en heɓani tawa hunde ko yewɗen e fi maɓɓe wa illa en ara no yi en sahabajo no wonano e lettirede eno o tabitiri e yon andu ko annabajo o makannoɓe kon qul amantu billahi thumma istaqim ko honno ɓe ñiɓuno ha o ɓanti konngol o wiyani lanɗo nanguɗo mo bandiri ɗum o wi sa tarani kal jibali rasiyat o yini a tawa e lammiɗo feŋi mo fello ngo andanteɗama ko feŋigo nokku ngotum idan ɗum ɗon tindini ɓeɗo sahabaɓe fi ɓe no mawni idan ɓeɗo allah o noddirɓe ya walladina amanu wa hajaru ɓeɗo gondinɓe ɓe feli wa jahadu fi sabilillahi ɓawo ɗon kañum kadi ɓe tinni e laawol allah on kono ko honɗo woni jihad e laawol allahu tabaraka wa taala enen ko yawgol tum piira woɓɓe ɗon feyno ɗo inna nono awa haray ko ɓeɗo ɗum ɗo feƴƴino jihad hande kadi ala eyyi nam kono jangi qur'an allah ono tindinama kadi ko honno worita jihad allah ono hollama nodda ya ayyuhalladhina amanu e onon yo gonɗiɓe allah o noddi fof ɓanti hoore nooti ko waɗi goto yiɗaka noddirewo kefeero o noto ono taw ka idan haysina o gonɗiɗo si nama ya alladhina amanu o ina hino lanɗo allah o mi notike labbayka wa sa'dayka idan allah o inni hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim ene o gaccata mi tindina on yomi hollo mi sappina o mi tindina on e ngeegu marchandise mandanteɗo ma so yeeyi on ɗon ribho on
entere ko heɓaton e ɗum ɗo ko tun jiiko min adabin alim koye dandu on lette mawnuɗe kombo woni faalaka marchandise mo addata magasin ma yeeyama tawa ɗum ɗon si a gaynimo koya natola janna an yiite haɗa terminé kombo woni faala ɗum ɗon kon ɗo woni marchandise ko tu'minuna billahi gonɗine Allah on wa rasulihi e nelaɗo makko on wa tujahiduna fi sabilillah tinnoɗon e laawol Allah o ngol ko laɗɗe bi amwalikum yaltine jawle moɗon ɗe e honɗum kadi wa anfusikum e pittali moɗon ɗi sele fawtare ɗaɓɓe gandal sukaɓe ɗaɓɓe gandal jiwɓe yelte ɗaɓɓe gandal onon yo mawɓe laawaki taw ɓay on ma yaali yelte ɗaɓɓon gandal ɗon andi ko hombo laawi yo ɗaɓɓu gandal ko gooto on mo annabajo sallallahu alayhi wa sallam maaki inna allaha la yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir allahu tabaraka wa taala himo jaɓana tuubo ɓe bani adama o fondanede mo hiranayi hirande mayde ɗum andi wonɗo e mayde ala hendu yaltoru kanko o ala kan hendu natoru ko yalto tungu mbay ni o ɗo tawde hendu yaasi ngun o gayniri ko yer hendu natunongu ngun nder ko ndun o heldori tan ndun o naɓortanu ko yaltindi fof ko ɗum simo mayde ko yo wanni tum tankino bani adama hewtali ɗo haɗa ko heɓalo to ino laawaki ko yo tinno o wakkilo ko mawɗo wo ko sukayo ko debbo yo ko yo wakkilo won Allah inni noon tinnoro ɗon e pittali ne woni ɗaɓɓugo gandal idan ɓeɗo sahabaɓe ko ɗum wonno ko ɓe wonno wakkilade e ɗi fof en yii natuɓe nde islam ko sakkitori Aba Hurayrata en radiallahu anhu ɓe andantedema ko kamɓe ɓuuren hunjanade hadisaji annabajo sallallahu alayhi wa sallam e hikkaɓe ɗon tabata ka andantedema ko ɓe sahabaɓe rondani en dina kan reeni ka haali dina kan hewti en ɗo ko ɗum waɗi sen daari ɓe wonɓe windude ko honno tadwinu sunna ko honno wallinira law alano kay windede Qur'an alano kay windede hadis ala kay windede ko honno ɓe sahabaɓe tinnino wakkili woɓɓe no hunjo Qur'an woɓɓe no hunjo hadis woɓɓe no hunjo riwayatji woɓɓe no janga Qur'an sellina tawi wa maɓɓe ala ha o sahabajo jammago hino nafa mo juula tawi mo haɓɓi puccu ɓawo mi yeggitinde nayi siɗon andin tinolan ono sahabajo on tawi mo ay haɓɓi puccu ɓawo himo nafa jamma himo juula simi faali ko Ubay ibn Ka'b himo janga Qur'anul Karim himo janga puccu ngu haɓɓi ngu ɓawo puccu ngu hingu eɓɓa tun nde ngu firtoto puccu ngu no hocco fiyo ngu dogu puccu ngu hino eto rewangol mo ko woni julde ɗon o huuli o inni o darno julde nden o sujji o salmini fi wato puccu ngu sorto ɗon rewanamo wiiti bimbi waɗo tawi annabajo sallallahu alayhi wa sallam o inni nelaɗo jemma mi heɓuno ko ngalɗinimmi miɗo juula miɗo janga Qur'anul Karim puccu angu ɓawo hingu dimba o puccu angu hino yeƴo puccu angu hino gerto fiyo fuuto mi huuli wata puccu ngu rewanan komi woni julde ɗon laati mi darni julde ɗen annabajo sallallahu alayhi wa sallam maki Ubay subhanallah ko hanno kontina janngugol ha weeta ko wallahi sa kontino janngugol ha weeta yimɓe ɓen sahabaɓe immotono bimbi ɓe yi'a malaika ɓe yitere ko kamɓe wonno e yippade heɗagol ko janngata ko Allahu akbar ɗo ko honɗum e ɓural ngal andantede maɓɓe sahabaɓe no mari no janga Qur'anul Karim ha malaika ɓen tawi ko weli kon ko in Allah o newnanami yami heɗo Allah ina mi newni o in Allah o newnanami yami heɗo Ubay Allah ina mi newni yahu hiɓe jippoto Allah min kadi men hiɓe jippoto min kadi men hiɓe jippoto puccu ngun tawi ɗum ɗo kañum wa wali suusude ɗum ɗo ngu eɓɓi dogugol kono Ubay kañum yiyataɓe puccu ngun kañum ino reyni puccu ngun faala dogude Ubay huuli o darni annabajo maki ko Ubay emba sa janguno ɗum ha wiyeti bimbi sahaba dawayno bimbi hala no reyni ɓe yitere ɗum ɗo ko honɗum e ɓural ɓeɗo sahabaɓe okkaɓe andantedema Allah inni walladhina awaw
ɓen ɓe andantedama ɓe werni annabajo on wa nasaru ɓe wallimo ulaika humul mu'minun subhanallah Allah inni ulaika yonino nalla inna honno humul mu'minuna ko ɓen woni gonɗinɓe Allah inni honɗum ulaika no ɓen hum ko kamɓe tigi woni al mu'minuna gonɗinɓe ɓen aynayi ko Allah on wonno e yewtude fiiɓe to ko sotu zayat Allah on yewti fiiɓe no ha o inni wa ashabul yamini ma ashabul yamin kono addi oɗon ma wa ashabul yamin emba ko wodani yimɓe aljanna ɓen Allah inni ma ashabul yamin kawe ko wodani yimɓe aljanna ɓe hettoɓe defte mum ko jungo ñaamo daru Allah on tigi waɗi ta'ajjub hunde nayi ma ashabul yamin wa ashabul yamin ma ashabul yamin emba ko wodani yimɓe aljanna ɓe hettoroɓe jungo ñaamo kawe ko wodani ɓe tawde hunde nde mawni ha ɓurti idan ɓe innayi hunde sinde mawni wiwgol hinde mawni ko ɓeydugol nde tun mawnugol e yaltingol holla yimɓe ɓen tun hinde mawni kono ɗo wona ɗuytata ko nde mawni ɗon kon ɓeɗo sahabaɓe noon ɓe andanteɗam Allah inni wonde neɗomo de ulaika humul mu'minuna haqqan ko ɓe woni gonɗimɓe ɓen tigiri lahum maghfiratun wa rizqun karim ɓeɗo de no wodani ɓe ghafuranede yafanede bakkatu e yoɓede joddi mawnude ko waɗi Allah on no humpita en wondanedema dhalika al fawzul azim ko ɗum woni ɓural mawno gangal on tigi dandama yiite nadama aljanna ko ɗum woni ɓural mawno gangal wondude ɗum e ɗum muɗum Aboubakirin Siddiq ñande goo o maaki tanki o taw naali teppere makko ñaamal ngal o tippe ko nder aljanna ɓaawo wangal woosi naataali hoolaaki o naati aljanna Allah an hande sa innama ɗo moodi a jangi Qur'an ha a jippini ko ɓe yiyata no ɓuri wonde bandi ka ko ɓe sukaɓe jangoɓe dar ha wiye machallah jippini embo no wawi jangude embo no weli danalan faala nandude wa o ko yiyata no hande kadi o faami o naati aljanna mimo jiga Qur'an won tiɓe aljanna yimowo goto yuɓɓi gimɗo inni ya hafiza alquran lasta bihafidin hatta takuna lima hafizta mutabbiqa madha yufiduka an tusamma hafizan wa kitabu rabbika fil fuadi tamazzaqa ene ko anyo wiwɗo no hunji qur'anul karim a jatoto ko anyo wiwɗo no hunji qur'anul karim a fimay ko anyo wiwɗo no hunji qur'anul karim a yuppaytuɓe ko anyo wiwɗo no hunji qur'anul karim a ɓornoto seyni ko an wiwɗo no hunji qur'anul karim ananda e hunjiɗo qur'anul karim o inni lasta bi hafidin wona hunjiɗo goy o inni hatta takuna lima hafizta mutabbiqa ha wona ko hunjiɗa kon ko a gollitirɗo Imam Malik wo maki la yazalu l'alimu l'jahilu hatta ya'lamu bima alima wo karamo kojo on seerata gando on ko o majjuɗo ha o gollitira ko jangi kon ɓawolon o iwti wongol majjuɗo idan ɓeɗo ɓe maki lasta bi hafidin hatta takuna lima hafista mutabbiqan o inni enen madha yufiduka an tusamma hafidan ko honɗum nafatama inneɗa o ko hunjiɗo machallah no hunji hino o yaltiɗaɗa hino kay ɗirini ndi woɓɓe mawninandi yaha wengandi ko suudu o inni ko honno heɓata entere ɗum tawa an wa kitabu rabbika fil fuadi tamazzaqa deftere Allah on ko ɓerdama hiɗa seeki hiɗa ɗurni a jangata qur'ana on hiɗa ɗurni a golitirta qur'ana on a yeggitino ko janguɗa hunjiɗa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu maishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي لو إني كلاون لورني لو قرآن الكريم وجبالي نقول لترد وجبالي نجنغود وواجي تروك ونكون إمابه
tentinino janguɗo ɗon andi wallahi ñalande dargal ko hombo attenade de yite ko hunjiɗo qur'an o hunjiɗo qur'an masha Allah ha o gayna kono noon na kala hunjiɗo fo raysa ma naati inchallah habbane seeɗa hewte joni oɗo aroye ñande dargal allahu inna wonda neɗama dey masha Allah kayjo anda hunjino qur'an o inna allahu qur'an an o mi janggayno fi maɗa mi welnayno fi maɗa mi julnano fi maɗa allah ina ey uskut way deƴƴu qara'ata li yuqalu annaka qari' a janggayno woni fiyo inne ka janngowo kadhabta fene woni deƴƴi o fuɗɗo haalde allah inna wa nakhtimu ala afwahihim udda wunduko kon juuɗe ɗen noon fuɗɗo haalde ina allah on ko haalla kon dey ko noon woniri wa tashhadu arjuluhum ima kanu yaksibun koɓe wonno kon fende kon fof faggito koye ɗen fuɗɗo seytade allah ina laala a jannguno fiyo inne ka a jannguɗo idan ɓay noon a jannguno fiye inne hiɗa welidande ɗa wawi jannude ɗa wadde ni a laɓɓinano anniye o allah o inna nangemo naɓamo ko nde yiite idan ko sifa ɓeeɗo atte naatede yiite jahannama wonali kala hunjiɗo laala neɗo maki ala ko ɓuuri mawnude ko dow leydi ha hewti hunjiɗo qur'anul karim ko hunjiɗo qur'an tun yahata ko dow leydi tawa leydi ndi hino andi hombo rondi an a hunjaki wallahi a yahay ko dow leydi tawa ɗan nandi tawa hendu hay andata safi maɗa leydi ndi kono wallahi hunjiɗo qur'anul karim neɗo maki malaikaɓe ɓen fontaneɓe gabbin tanji ɗi yoɓe tippu e dow majji ha a yi'ali ɗi ta yeddu ɓay a yi'ali hakkille maɗa hiɗa gonɗini no wooda gonɗin ɗum ɗo kadi no woodi idan ɓural ɓeɗo sahabaɓe hiɗen fuɗɗade wondanedema andinen kanko allahu tabaraka wa taala no holli en ayaji hewde mawnugol fi ɓeɗo allahu tabaraka wa taala hino inna en wondanedema ɓawo nanteɗema allah on inniɓe kamɓe tigi koɓe gonɗinɓe allah on inniɓe koɓe gonɗinɓe e ko wona ɗum ɗon e ayeji ɗandanteɗema ko mawnude sifa ɗen ɗon kanko allahu tabaraka wa taala mo humpiten fi ɓeɗo sahabaɓe allah on inna wondanedema amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi nelaɗo nde gonɗini konko jippina immode ko joyi makko kadi noon allah inni wal mu'minuna e gonɗinɓe ɓen ene ko hombo wonno ɓen gonɗiɓe fendoɗe aji jippi sahabaɓe ɓe sahabaɓe allah on tigui inniɓe honɗum mu'minun koɓe gonɗiɓe ɓeya inni min gonɗini allah inni on gonɗinade ɓeɗo allah inni onon on gonɗini sattani baynahuma idan kullun amana billahi allah inni ɓeɗo foppugo eɓe gonini allah on wa malaikatihi wa kutubi daru allah on atori wodude jantago fi sahabaɓe ɓen o sakkitori honɗum malaikaɓe ɓen ta tawi noon ɓe inna la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun malaikaɓe ɓen bal ko kamɓe jippinta wahyu on kono ko kamɓe hikkina yeeso e gonɗingol ngol kullun amana billahi wa malaikatihi idan ɓeɗo ɓe gonini allahu tabaraka wa taala e malaikaɓe ɓen haɗa noon kañum kadi hiɗen darnade waɗo taw musidɓe arɗen joni e cheikh abdourahman ɓe weɓitane neldari ɗimmini woni qur'an o ɓayi ɗum ɗo musidɓe en haadata siko sago men koye jonnuɓe weƴƴitanen qur'an o minute ɓe idan ɗen jonnude cheikh abdourahman kadi ɓe janggane yerwo ko allahu tabaraka wa taala newnani ɓe immorde e ayaji ɗen haɗa falyatafaddal mashkura wa ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا
قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. Subhanallah. Musidɓe hande Abdoulahil Matrud ɓe immi koko kaburu yiɓe ko nder ɗo on yiɓe ka nam kono noon ko honno nano hisside wallahi ko welo welo ni tawde ɗeɗo ayaji no yaltude musidɓe men ɗum no weeli moƴƴa yo allahu tabaraka wa taala ɓeydu gandal ngal Cheikh Abdourahmane waɗa barki e muɗum waylaɗe jonnude Cheikh Cheikh Mouhamad Tayyib kañ kadi inchallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله اهتز المكان اي والله الله يفتح عليكم. نعم ويدو no dimbade fendo do kono rena goy no dimbade velo kono non naata bangal dey ko berne den ga woni weltade do ngandallahu inni be gondi me ci tawi qur'an no jangede yeɓɓerde den no hoya no heccida i wallah ɗum andi ɓe nayi jonnu tori moɗo woni ɗon honno kan jonnu tori anduɗo ni sina ɗum o ñiddinayni ɗo andi tori najo ni ƴakke joni noon tawi oɗo anda tori koyo ƴakkundi idan cheikh haray mais ɗo wawi artude joni inchallahu tabaraka wa taala gayntoɗen idan musidɓe ko wona noon en weltanike boy cheikhana abdourahmane maɗum cheikhna mouhammad tayyib yallah on ɓeydu gandal ngal sembinaɓe ko ɓuuri e moƴƴude haray ɓawo oɗo welo mo andanteɗema heeɓi ɗo jangande ɗe andanteɗema ko qira'ata ra'a jangande ɗe andanteɗema moodi ɗum ɗo en wawata heɓde ɗum ɗo ma en ɗuɗata heɓde ɗum ɗo ma on ɗuɗata yiwde ɗum ɗo si wona e nder télé moɗon on Jama TV nam on inne noon ɗum ɗo ko mubalaga nam ma ɗum minno on wona mubalaga bal ko honno sa haalite e balaga allahumma dhakkirni ma nusitu wallimni ma juhiltu wa zidni ilman la yunsa emba tawriya nam mi wowlu goɗɗum ko na ɗum mi fani nani yo ino wawi yiwde ɗum ɗo kañ kadi nokkilo go musidɓe kono noon wallahi welo on no weeli qur'an o heeɗe qur'an o oɗo si ɓe hucci ɓe heeɗo hara ko radio wonna heɗade ayne ko arabuɓe on beni ɓinama no ɓeɗo ko arabuɓe ɓe timmi madina ko amen ɓeɗo ko arabuɓe ɓe timmi madina ida musidɓe julɓe hay joni ɗen jokkitade yewtere nde haati cheikh on hewtiti ɓawɗon daren no on mbiɗen jondenen tawde waktu on hewtike en musidɓe julɓe idan allah on hay joni no mbiten fi ɓeɗo sahabaɓe ɓe andanteɗemo allahu tabaraka wa taala sifitoriɓe woni kulol ɓe allahu inni wonanedema fa anzala llahu sakinatahu ala rasulihi allahu jippini deeƴugol ɓernde nden hara on tigi hulali ma paaki e dow annabajo makko on wa alal mu'minina e dow gonɗiɓe ɓen wa alzamahum kalimata taqwa allahu on sembiniri ɓe tabintini ɓe wondidi e maɓɓe konngol kulol allahu tabaraka wa taala kono allahu inni wa kanu ahaqqa biha tawi kamɓe ɓe laatike ko kamɓe ɓuri handude heɓugol kulol
woni sahaba ɓen wa ahlaha kadi ko kamɓe kañum kadi heerori ɗum nane taw kijjunoala a haqqa biha wa ahlaha kamɓe ɓuri handude kadi ko kamɓe woni yimɓe kulol ngol kañum kadi wa kana allahu bi kulli cheyin alima allahu inni he komi woni wole ɗon kongomi majjaka kala hunde o sifitore ko himo andi fi muɗum idan allahu on sifitoriɓe kulol allahu tabaraka wa taala ɗen andi ara ko ɓuri mawnude ha hewti heɓugol kulol allahu tabaraka wa taala kode allahu inni la yanalu llahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ko kulol ngol tun allahu tabaraka wa taala faala e moɗon nenaɗo maki attaqwa ha huna wa asara ila sadrihi nenaɗo ɓe maki kulol ko ɗo wonta ko ɓerde kulol ko ɗo wonta wona noon kulol ngol fulɓe fuuta ɓe wiyata kulol koko ɓernde o wujjay kulol koko ɓernde o fenayi kulol he gonɗinal koko ɓernde o jatoto gonɗinal koko ɓernde o feytinayi ɓiɓɓe yimɓe ɓen o yahay kala makko gonɗinal koko ɓernde o reeday gonɗinal hara noon namodi makko o reedanayi worɓe ɓen gorko honno kulol koko nde ɓernde o reydinayi jiwɓe ɓen o fiƴay o jatoto non kulol koko nde ɓernde moodi eyi kan koko woni ko nder ɓernde konko ɗum wonda yaltinde ko ɗum siɗa reydide ko ɗum siɗa fiimude idan sen yi allah on inni ɓe wa alzamahum kalimata taqwa o sembidiri ɓe kulol konngol kulo allahu tabaraka wa taala wa kanu haqqa biha ninaɗo maki en attaqwa ha huna kulol koko nder ɓernde wonata kadi ko woni kon ko nder ɓernde kon ko ɗum woni ko yaltata yaasi hara wona ko fulɓe ɓen wiyata gonde gonɗinan koko nde ɓernde woni gonɗinan la joɗogol ɗo no faamina no gonɗini tawa himo pooɗude ngol mo yarude tawa himo jatade mo yawde kala makko ɗum ɗo fo o inna gonɗinan koko nde ɓernde non inchallahu allahu ko kafuru rakim harana gafuru rahim sa hara hay ɗum haalgol ɗum aslan tawa wawata ida musidɓe julɓe ɓawo nde andantedema en heeɓi nde ɗo jolde nde andantedema raɓɓiɗinare ha tawde waktu on hari faaɗi e meɗen idan hiɗen jonnude ɓe mari neldari kadi sakkitini ɗin woni ndiɗo neldari haare ko kamɓe ɗiɗo woni ko jonneten ɗum ɗon ɓawo andantedema en yewtiti oɗo aya mo allah o inni wondanedema wama ajmalu thana'ahu azza wa jalla ɓeɗo ceernoɓe maki ala ko ɓuri mawnude mantore nde allahu tabaraka wa taala woni e mantude ɓeɗo sahabaɓe allah ini lil fuqara il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim no wodani ɓen ɓe andantedema wasiɗuɓe yaltinaɓe ko galleji maɓɓe wa amwalihim ɓe yaltinaɓe acci jawle ɗen hara ɓeɗo ko yaltiniɓe fof ko yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana ko yaltiniɓe ko ɗaɓɓugol weli allahu tabaraka wa taala e ɓural makko kanko allah on wa yansuruna allaha wa rasulahu ɓe wallito allah on fi kala ko allah on woni huwa nasiru kono ɓe wallitade allah on kono ɓe woni wallitade allah on ɓe wallitade annabajo on a innay o hadis o ko annabajo humpitinayi wondanedema allah on inni wondanedema ya gulamu inni uallimuka kalimata ihfazillah yahfazuka reyun allah on kono goɗɗo reynta allah on tatay allahu huwal hafidu ibnu seymi maki wo ko an tahfada hududallahi tabaraka wa taala kono renata keeri allah on ɗi immoɗa waɗa yamiroje ɗen awa ɗo kañum kadi wiyata wonneɗen wa yansuruna allaha koɓe wallu annabajo dina kan ko yaara yeeso hara ɓe wallitade allahu tabaraka wa taala ulaika humu sadiquna koɓe woni gonguɓe ɓen mo wona ɓeɗo wona kamɓe walladina tabawwa'u dara wal iman ɓe ɓananteɗenmo dey ɓe werni hoore maɓɓe ko gonɗinal ɓe werni hoore maɓɓe ndi leydi madinatu munawwar ɓe welni hoore maɓɓe gondal ngal min qablihim ɓe ko adi ɓeɗo kañum kadi yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajata mimma utu ɓe ɓanteɗenmo kañum kadi no arti ɓawo ɓeɗo hino gonɗini hino jokkiti ko ɓeɗo wonno ɓeɗo kañum kadi hiɓe gonɗini
كان كلي ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي أتا بيتاني أي أتا سونو إكو بيوني أكتير دكم بل أي كامبه ببورنا حور مأبه دو حدتي بن كون كان كده الله إني ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون كلو ما نتدم الله دندي ما رير رانكا كوريدو مانغو هذا إكو بيوني ملا بمصيبة وقت ميدون دا همنا ونوي تين الوقت دا همنا وقت بيجي انتوي فلا نستطيع خروجا ان واوتا يلتد وإلا أن نتوضأ المشايخ وكذلك الإخوة الذين كانوا يشاهدوننا إلين وينو تشرنو بميدن مسيب بمن ونو بندارد كون ان أمبري جولدن ختاما نو الله إني ختام هو مسك udorde ko parfait weteɗo miski nelaɗo humpiten toɓɓere wotere si ari ko aduna haray kala ko uurite aduna on wo aduna hande kadi luɓata halle nden tagge idan hiɗen ombirde jonde ne enen kadi khitamu misk kono noon kadi hawdaki heɓite wawɓe janngude kadi ɗo de inchallah eyyi nam idan cheikhana ombane en jonde nden e janggal ngol en qur'anul karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العظيم.
hande cheikh mahmoudul khalil husayni janngaka ɗo kono la welti donc andi min ko min tammi ko ala ko ɓura tabbi liɓude mi waalo mi yankino min hinola waɗa kala ko faalala isnama cheyta woni si mi heɗitike cheikh on goɗɗo no jembina walla meɗike cheikh on tellement ko no ɓe weli tanmi haw hande kañum kadi mi heeɓi welo welo waɗum ɗon machallah kono noon hewtaki cheikh on goy wallahi weli ya musidɓe o weltanama boyi idan cheikh abdourahmane konnguli sakkitiɗi ko hombo e hombo wonɗon e waynade ɓawo nde andanteɗam on addani en oɗo welo welo ɓawo ma nde andanteɗam on neldi Jama TV on neldi yiɗuɓe émission gandal e faamu ko konnguli honɗi wonɗon e sakkitorde. Naam machallah ɗon mi wayntomi woodi komi faala wattinde ila seeɗa no woodi buyɓe famani ɗum noon ɓe sikki kono wona no woɗiri woni a cheikh abdallah matrud jullu nnasi yazunnuna bi annahu tuwuffiya ko min arano e maɓɓe min mi nanino habaru ɓe ma yino wa cheikh hafizahullah yani ala qaydil hayat ala qaydil hayat awa astahfirullah honno ceerno mahmoud honno abdoullahi cheikh abdoullahi matrud ma zal ala qaydil haya oɗo vidéo en waɗemo maktan sa hakkimo fopp yiɗa yiyamo encare sa yiyimo partage mo andinaɓe wondanedema cheikh abdoullahi matrud ma zal ala qaydil haya ɓe wuɓe ɓe maayi ha wowli men jaɓi ɗum min tigui haɗaɗan jaɓi de ɓe maayi idan ɓeɗo ɓe ɓanginani wondanedema ma zal ala qaydil haya hay joni hiɓe gurdal muudi yallah o junnu balɗe maɓɓe ɗen yallah on reenuɓe kono noon on humpita e men goy ko honno onon kadi andirɗon hay joni ɓe wuuri mathalan yani ko ɓuuri woɗɗa kon taw déjà wono cheikh ɓen ko ɓuuri kon si suumeji ɗi hewti ni noɓe julnirta noon live on haɗa ɗum noɓe naade direct noɓe jullirta noon te wono cheikh on fewndo sorte moɓe wowno janggude on anda ɗon min wona on ɓe woni janggude si wona waɗɗo mo wadaɓe cheikh on si o nani ɓe jangga fewndo ɗo o anta ko oɗo ko matrud ñammidal ko cheikh matrud tigoni janggude kono ko ɓuuri ɓattade kon mi wonno haalande ɗo on mbiɗo andidiri no andi ɓe ɗiɗo yimɓe ɗiɗo ɓe tawata ɓe joguiti raqmu cheikh o machallah yani hada yadullu bi annahu هم عندهم أرقامهم جميل وهنا أيضا قارئ سنغالي يسمى يوسف حيدرة اتصل بالشيخ اتصال مباشرة ما شاء الله وهذا أيضا مصور موجود wono ɗo ceernoɓe wonɓe sénégal ɗo ɓe noddi ceernojo on abdoullahi matrud noddande ɗon e ɗon ɓe yewti tawi ɗin ɗon vidéo ji no filma ɗinno ɗo ko ɓuri ɓattade kon fof kadi ɗon harana ko yaten ɗaɓɓiten ɓe cheikh ɓe won en fuɗɗon ɗo hande cheikh Mouhammad Tayyib al-Matrud huwa yatarasal maahu allah 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 ya allah ya allah a inne ñande mi wiwno oyo yumirawo innimi yo Mouhammad innimi nam o widama gis yow danga bëgg ko seni torop innimi waaw waaw o woni naala waxde benn affaire innimi loo may wax o inni Huseyni keroog bi nga xamante ne aksi woon na Ndar maa ngi woon foofu noonu temps yo nangu daar laa woon allah mi ndaar yummirawo mi welti e makko o inni kanko yi Huseyni yitere aw idan ɓe ɗo wono yeddude e cheikh on ay joni ɓe wuuri idan ɗum ɗo on felli feƴƴiti heɓugo seeɗe nani accon wigo ceerno maayi nani joni nami woni e wolde onon aywa nam cheikh wa akhiran yani ko atti kon taw fo on tigi hino hiwro mamum ɓen no duwannoɓe mawɓe amen par ce que kamɓe on sababu maji fi hadihi alhayat aɗulam kama qala qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wa min zaki si feƴƴi maɓɓen fo sikke wala komi jarnata ko karamo ko ceerno belam men ɓe maake oustage Mouhammad Sidi ɓe hafidahullahu taala ɓe mari duɗal nden maris duɗal wiyetegal markaz ahlu Qur'an min noon komi yaltuɗo rowani e madrasatu dari saada wonɗo Dalifort ɓe addi juuɗe no jamia sabilu salam ko ɗum yaltiron heɓe shahada en i'dad yonni hina jangga markazu falah bi Pikine haray on tigi no awwal thanawi kono l'essentiel min kadi komi e nder laggi noon ka men ka wiyete ɗon Malim Dias préfecture ɓe keren ka wiyete ɗon Hoore Wendu on tigi jarni jama on fof tori Allah subhanahu wa ta'ala yo ورن أن يجد خالصا لوجهه الكريم اللهم اجعل عملي كله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا هذا جماعة فوجرنا مشيخ ونقدر نجرنا موجة هاي يعني يردنا وكل جوش بدي بيجي له سبب كلام لو ودي وهاري الله سبحانه وتعالى نودنا كلا كتورا يعني ندوا دعوة ساكتة اللي بيجي له ما شاء الله فإنكم في ودي أنتم ما كنا ندوا يعني كبير وفي رسالة نون دعوة ومن سن في
sunnatan hasanatan ɗum ɗo min tañini ko noon fuɗɗori ɗum ɗo si goɗɗo continue la chaka bara yeni hewta alay fof no janna kan kuntum ma'akum fillah wabnikum yani Abu Rashid Abdurrahman Diallo machallah حياكم الله. أيوة نعم شيخنا محمد طيب كونغولي ساكتيني. أيوة فايدة كويتكم الأخ عبد الرحمن فايدة أو ويوتيكو يوتيكون دوكا تيجي تيجي. أيوة من عندنا كو الله سبحانه وتعالى ودي تودي كو بمعنى نوديكم من هاوتي موجة. أيوة كم من يعني كو كيف يقال كو جم بطل ولا كو وكان كون كاوا أيوة كو ميكايو راو مكو ما شاء الله. أيوة حقيقة كو وين ترتوك دال كو ترغل تقولون سبحانه وتعالى الثبات تبتل إذا يقول لي الله سبحانه وتعالى نيونا يندون ودن دون كدي تاوتا سوكا بين بي رغبة يدي أرغل دو تودين دي جوندي القرآن te eɗen anndi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi kon kadi e muɗum e nulaaɗo muɗum wonande e tawegol ɗeɗo ɗi jondeji ɗo en tori Allah subhanahu wa ta'ala wata allahumma la tahrimna ajra allahumma la tahrimna ajra amin ya rabbal alamin. aywa assalamu aleykum warahmatullah. waleykum salam warahmatullahi wabarakatu. idal musidɓe en jarni boyi wala noon kañum kadi cheikh Abdourahmane cheikh Mouhammad Tayyibou en toriki allahu tabaraka wa taala yoɓɓe ko ɓuri e moƴƴude joddi ko waɗi noon noddugol no weeli ha kono ko notede ɓuri welde ɓawonde nodduɗen ɓe notiki en ɓe neldori en ɗen tori ɗo allahu tabaraka wa taala ɓeydantaɓe kono noon ɗen tori nde allahu tabaraka wa taala ɓeydenta joni nokku on waɗa nokku on barkinaɗo waɗa nokku on annora hewtina nokku on townin ko tañƴini hewtugol ɗon haɗa musidɓe julɓe si tawi allah on hoddiri haɗa en e yontere hannde kañum kadi si alan sala on juulama ko télé mon yiɗaɗo honno Jama TV émission mon yiɗaɗo gandal e faamu e oɗo nokku meɗen e ndeɗo leere si alan sala on salminama haɗa en yontere hannde أقول ما تسمع من الذكر والآيات وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.